Sajangwanovic amaze kugera muri studio za Radio Rwanda. Umwaka mushya muhire wa 2026 twasoje 2025. Umuvandimwe wa Siri ari we atagira uwinjira wundi, ntihagire umuntu winjira muri izi studio n'nyine muvugizi w'abafana uzifunze, ariko ndagira ngo nawe umubwire yuko ari uzifunguye. N'umwaka ushize ninjye wawufunguye. N'umwaka ushize nimba byibuka neza. Ninjye muvugizi, ndabyuka twaturi kumwe na Kwizigira, ninjye muvugizi wafunguye umwaka, nanjye ufunguye wundi. So ndashima Imana rero ku mwaka ushize uza gufungura cyane. Ndashima Imana, ariko ni ibintu bisanzwe. Ntumuzi ko se ikintu cyubatswe umuntu ugifungura ibyo byose n'umuntu umuntu bukaze cyane. Hanyuma rero abandi bantu abakozi bo muri icyo kigo bakaza bakabonera bataha, ariko umuntu wagifunga of course ari umuntu. Turashima Imana rero ku mwaka ushize ngira ngo byinshi byagenze neza, hari bitara nagenze neza, ariko ibyinshi byagenze neza. Ngira ngo niho nabone titre ya sa, ngira ngo simbizi neza nibuka neza, wenda mwe muraza kuza kubindusha nimba hari umuvugizi uheruka gutwara ibikombe bitatu muri sezo. Sinzi nimba byaherukaga igikombe cya shampiyona y'amahoro na Heroes Cup, ndumva ntabyibuka. Yo rero ni record ikome ugomba gushyira. Record ziri ubwoko bwinshi, hari record nk'iyo ngiyo, hari n'uwatashye imbubute, iyo nayo ni record. Sinzi nimba twahita record. Binatunguranye cyane buriya kuvugira APR bisa nkaho byoroshye, ariko nanone biranakomeye. Sinibaza yuko urebye ngira ngo capacité intellectuelle yabo kubabeshya ibintu umwaka wose ukarangira ngo ukomeze wabera umuvugizi byagorana. Ariko nyine ya indi yo wabeshya ugakomeza ugakora, kandi ubwo ngubwo izifite abavugizi ni nyinshi. Ntayo nigeze mentioninga hano, ariko muraza kuza kumva bari buze kuvuga ngo nabavugira zigeze mentioning. So rero turizera ko uno mwaka uzagenda neza hamwe n'Imana, kuko ubwenge bw'Imana bwo butubwira kwizera gusa, believe, ariko science irakubwira ngo prove. Imana ni ukwizera. Turizera rero ko bizagenda. Umwaka ushize simbaza wowe nkawe nka Jangwani, ku ikipe yawe byagenze neza uko ureba umwaka ushize ku rwego rurenze kugenda neza. Ngira ngo ndimo ndagwa statistique yuko sinibuka neza umwaka ikipe yerukaga gutwara ibikombe bitatu muri sezo. Sinibuka neza nimba namwe mubyibuka, mwanyibutsa, ariko ngiye simbyibuka neza. So ni umwaka rero tugendeke neza cyane, kuko ngira ngo tugezemo hagati habayemo ibintu bisa nka obstacle, ariko nicyo kiranga Club Giant nyine. Ngira ngo twabyitwayemo neza, gutandukana n'abatoza, ariko turakomeza nkuko nakomeje mbabwira nti umunyonzi mwiza ntago ari u Rwanda etape, ahubwo acungana mayo jaune akareba turu ku munsi wa nyuma. Twabikoze neza rero Kirere, ni nkuko nahoze mbibabwira, ni kuna baridi niko byagenze igikombe cy'amahoro. Kandi ibyo bikombe twatwaye si bya byavuga ngo twanganaga na Kigali ngo wenda ngo ni Polisi ni Bugesera, oya, byose uko ari bibiri, finale ateye umukeba. Igikombe cya shampiyona twaduhanganye na bicira kimutwara. Navuga ko ni sezo yagenze neza ku bakunzi ba APR, nimba nabibonye ngira ngo babonye ko na Afande CDS yanatwakiriye, ashimira abakinnyi, ashimira staff. Umwaka no gutangiye neza, utangiye neza. Wagize gutya ubona ubutumire ku mazina mugomba no kongera iyi sezo ni Sajangwanovic aka Mr. Kao. Yonize nahawe na CDS Mr. Kao. Knockout. Rugaga araharwa rumushisha kuvuga Mr. Kao. Mr. Kao, Mr. Kao mu gifaransa. Mr. Kao. Oyada. Cyangwa se ni rubango knockout. Knockout kabisa. Oyada. Iryo ni izina ni rimwe adversaire yihuta. Ku itariki 10 ngira ngo muri twajyaga tuzana amaslogan menshi kuri match. Ngira ngo murabibuka bya DPP, dynamic passing and pressing. Ngira ngo muribuka SES, simple and easy but sure. Ngira ngo muribuka KKM, kipere kitapata mkunaji. Ariko uyu munsi ku itariki 10 abakunzi ba APR batangiye banaripeta ku kantu, tuzajyana icyo bita ngo ni KO, knockout. Ariko Jangwanovic uvuze ko byagenze neza ku bakunzi ba APR mutarageze kure mu mikino y'amatsinda ya CAF Champions League ho, wabivugaho iki? Aho ntabwo kabaye nk'akabisobaho kubyishimo bya. Ngira ngiye kuvugana, nashatse no guhera kuri match ya Gasogi mwavuga maze gutakaza match 5. Ngira ngo yatsinzwe na Bugesera ibitego 3-0, ariko APR itsinda ibitego 2 Gasogi. Byabaye yuko Gasogi ngo defense sinzi, ngo umuzamu ngo sinzi, ngo perezida ngo sinzi.
biba mbese nk'ikintu cyabaye ariko gutsindwa na Bugesera ibitego bitatu byo ni ibintu bisanzwe nuvuga ngo Bugesera ifite capacity na Koprito Musanze ifite capacity yo gutsinda Gasogi ibitego bitatu ku busa ariko APR yo gutsinda ibitego bibiri Gasogi ku busa bikaba inkuru bikaba ko habayemo ibindi bintu so ni muri urwo rwego rero nashaka kuvuga ngira ngo mukurikirana match zo mu Burayi nkuko nsanzwe mbibavuga umupira murawukurikirana iyo mugeze ngira ngo ku ma equipe y'u Burayi Arteta murashimagiza ko arimo arubaka projet yiwe ngo ibintu byatangiye gufata Pepe Guardiola amaze imyaka 6 atatwara Champions League muvuga yuko arimo arubaka ku mwaka wa 6 aragitwara PSG même chose ariko iyo bigeze kuri APR ku mwaka wa 3 gusitangiye politike yo gukinisha abanyamahanga ho igomba guhita mu matsinda projet ntago ikora turimo turubaka projet uri mwaka wa 3 Simba ngira ngo murabizi imyaka byayitwaye kugira ngo igera higeze Yanga même chose so APR no mwaka wa 3 gusa dutangiye projet yo gukinisha abanyamahanga navuga yuko sinavuga ko kiri kare cyane ariko nanone ntago navuga ngo twarakererewe cyane ngewe ndakigiye kandi burya aho dutandukaniye n'ibindi buriya Ruvuyanga ushobora kugura kawunga igatinda gushya ariko byibura igaburiye abantu bararya byibura bigatwara umwanya ntibasonze uwo mwanya ushobora kugura makaroni ukayateka gashya vuba wagaburira abantu nyuma y'usarimwe bakabarashonje ntabwo dushaka kujya mu matsinda ngo tumere nka ya yindi yamaze imyaka 7 itarasohoka twe turashaka kubaka ibintu boroboro kuburyo nitujye mu matsinda bizaba ari uguherayo bitazaba urashaka kurya kawunga ntabwo ushaka kurya makaroni kurya kawunga